Ake sisifune sisithole Mabhodla TV. Mabhodla TV. I know my story. Mabhodla TV. Mabhodla TV. Siyobonga mama unomphethokazi mama wenyanga nelanga. Mabhodla TV. Ezinye zezinto baba ezizenzayo thina ayiqali ngathi kodwa zibuyile zibuya kuthina. Mama wenyanga nelanga. Mabhodla TV. Lento yokubhema ugwayi wamakhala nokuphuza kwenziwa yini? Angibonge baba. Ufuna ngiphuke ngijawe ngishawe mangiphuma manje. Ayithi indaba. Kodwa ngoba manje kufanele sikhulume iqiniso. Ngoba kukhona baba thola ukuthi umuntu uyaphuza uphuzo oludakayo. Kwenye inkathi uyabhema. Uthi angisafuni ukuyenza lento. Kodwa iyenzeka. Angazi ukuthi ngenza kanjani ukuze ngiye. Ayiyeke akasayifuni. So sizela abantu abanjalo ke bayi understand ukuthi yini isukaphi. Ezinye zezinto baba ezizenzayo thina ayiqali ngathi kodwa zibuyile zibuya kuthina. Exactly. Njengoba uthola ukuthi umuntu uyaphuza kakhulu kuze kweqe. Hayi ngoba kuyena ophuza kunomuntu wakubo okuyena wayesebenzisa lo mkhakha lo or lo luphuzo oludakayo. Uma esefuna ukubuya njengoba phela sonke igazi lethu leli lithwele izizukulwane. Reincarnation. Khona amakhetha aphila la egazini lethu ngoba iDNA iphethe yonke into sonke izizukulwane. So umuntu nomuntu uphakama ngalento ayithanda. Ubona lapho umuntu uthola ukuthi kusegxile ophuzweni oludakayo akafuni ukuyeka akuyekeki ingoba akuyena vele ileli khetla leli eliphila kuyena egazini lakhe. Into ezomsiza ke lapho ukuthi aqale ancenge leli khetla eliphila kuyena ngaphakathi. Uncengwe lona aqala ukuthi nohlambuluka manje enza kanjena njengoba kuyakube khona ngisho umuntu othakathayo. Umuntu othakathayo akupheli ukuthakatha. Ugcine sekuba nohlaka lalowo muzi loyo. Ukuthiwa kungena ingane akupheli ukuthakatha kulowo muzi kwenziwa yini? Ukubuya kwezinto. Bayoze benza inhlambuluko oqala yalomuntu oqala obekade ethakatha. Wenza indaba yakho kuvalwe leso sikhwama leso sokuthakatha lesesimi urintswe. Na kanjalo ke nasophuzweni elidakayo nase ezintweni ezithinta ogwayi kwenziwa izinto ezikaye ziyahlanjululwa lezi zinto lezi ukuze bezokwazi ukuthi bekhululeke laba abaphilayo. Ngoba masikhuluma iqiniso besikade zingekho. Eziningi zazo bezingekho. Noma ngabe mhlambe bangasho abanye ukuthi hayi kukhona ade kukhona kodwa hayi lokho sekukhona manje. Namhlanje usiyakubona abantu abaningi uthola ukuthi sebenza idakamizo ehlukahlukene. Ezizukulwaneni ezizayo bazobe bembathe lezi izizukulwane ezizayo okusho ukuthi ukuhlupheka nosizi izokwanda ezweni sethu. Angani uyabo. So kahle noma kwakukhona okuncane kodwa kugcine sekuqhubekela sekuba worse. Namanje kusaqhubekela futhi kuba worse. So lento kusuke kuyinto esuka ingaqali ngathi yinto esuka ibuya eyake yaba khona denye isibuya lento ifana nani ifana nesifo. Emzini yabantu eminye uyakuthola ukuthi hayi sekunesifo sakhona la inyawo. Komunye futhi uthola ukuthi ikhanda baze basho ukuthi elala ekhaya. Baba asikho isifo sakombuso omuthi. Asikaze sakhona. Kodwa kusuke kuumuntu owahamba emhlabeni enesifo lesi yes yangasetshenzwa indaba yakhe. Umuntu ohambe nesifo uyalashwa. Kulashwe ubiyena umzimba ukuthi njengoba esihambile siyacela ukuthi isifo uhambe naso. Ngisho even nalabo abakhishwa ama inside. Bonke bayacelelwa futhi siyacela ukuthi niphile nilapheke. Yebo laba abahlinzwayo ngoba phela siyahlinzwa. Icubu zakhe ayiphelele naye akaphili. Izinto ade zimphethe zingabuyi ngoba mangingakwenzanga lokho
into ezokwenza iyodwa leyifeni zizolokhu ibuya lezifo uma siphakama lisalikwazi kulomzimba uzophakama ngesifo sakhe thola ukuthi ke sekunesifo salowo muntu sekuwukhondolo ke lapha so zonke lezi zinto ziyahlanjululwa ziyalungiswa izifo uphuzo oludakwa konke kuyalungiswa kuyahlanjululwa so into ke efike yashaya ke thina sizohlambulula kanjani ngoba lezi zinto zidinga imbuzi zidinga lezi zinto ekuthiwa singazenzi bathi abelungu zidemoni akanye yabo ukuthi bebesibopha kanjani ngokwakamoya so kahle kahle isizwe sethu siboshwe ngokwakamoya fanele siqale sibuyise lezi zinto zakamoya kuqala okwethu kwakade kumi kanjani ukuze sizokwazi ukuthi sikhululeke ngoba ngisho naloko okuhlukaniswa futhi ngokuthi singazwani sibe isizwe esidivided kube khona abanye ngizwe bekhuluma ngoma clever blacks yonke leyo nto yes nakhona kusawukhondolo lolodwa ukhondolo lolodwa ngoba mulandela umlando wasendulo ngalenkathi kukulwa izimpi ukuthi benzana abelungu ufuka ukubambe lo ukuthi basisakathe emoyeni yebo basisakathe emoyeni labantu isiwumkhakha lento le so ukuze isizwe sokwazi ukuthi siphumelele kufanele ukuthi sihlele ke kucelela utethelelo labantu laba abathengisa izwe endulo khanjwe intaba yebo kucelele bona intethelelo laba abadayisi ngoba uma bengacelela intethelelo sizolokhu silwa sodwa ngoba kuphakama bona anganabelungu bahlakaniphile bazazi into zakamoya basibophe emoyeni labantu laba enibambe kakhulu emoyeni basibophe emoyeni labantu laba basifunda kakhulu emoyeni yebo bayazi yonke into ngathi so manje thina balwa nathi ngokwakamoya labantu ababuyayo abahamba bekuliso simo so isizwe sethu ungasibona silokhu sigida ndawonye kuthi umuntu onsundu engabulwa nesitha ande nomunye umuntu wakubo yini isemoyeni lento isuke ukuthi ngenye indlela abelungu bayilwe emoyeni thina silwa enyameni thina that is why singeke siwini yebo bese beyasifundisa futhi ukuthi lokho kwasemoyeni akukho ungakholelwa kona anganye yabo sebekubophile siyathokoza kakhulu Fokaduma siyathokoza uyibambe kahle mawuyibambe ngokuthi impi enkulu la esibhekene nayo impi yasemoyeni so abantu ke fanele bafunde ukuthi lempa abayilwa physical ngeke baze bayiwina idinga abantu abahamba intaba idinga abantu abahamba amanzi idinga abantu abazokwazi ukulinda abafaste bakwazi ukuyipopola emoyeni because uma bengakwenzanga lokho hayi njengoba uchaza nje ukhondolo lisazolo weliqhubeka sibathethela kanjani labantu amacala laba sebesothula into omhlaba especially ke wathinta indaba yokuthi abanye bakhunyuliswa idwaba abanye bakhunyuliswa amabheshu kuningi nje singakubala yabo abanye bagundiswa inwele saqokiswa icathulo sahlukaniswa nomhlane kaNkuluNkulu okungumhlaba so sibathethela kanjani ke laba sebengale amacala ukuthi bakwazi phela ukuthi bakhululeke nabo baba asibonge umbuzo ojulile lona leyo ukuthi sibathethela kanjani amacala into nento esiyenzayo kufanele sihambise bona phambili kunabantu ngizoyithinta inhlaka zonke ngoba ngizoqala ngiye ngokwasephakameni njengoba ke kuphakama abantu abangasekho hamba uyonginikelela eNazaretha nginenkinga ukuthi nokuthi yes nakhona futhi kusaye ezinye zeindlela esingakwazi ukuthi sisizakale ngoba phela isizwe nesizwe umdala uma esebonile ukuthi sesiphambukile uyakathi umprofeti okuyena ozokwazi ukuyolungisa izinto manje ngishilo ke eqaleni ngathi benze ukuthi abaprofete bethu singabazi singafundiswa lutho ngabo bese sifundiswa lokokwabo kuthiwe kuyisiqalo kuyisiphetho bebazi ukuthi thina okwethu kumi kanje so nathi sibe nale yonkingo ukuthi lokho okwethu ofike ngabe kuyasiza asakwazi ukuthi sikubone ngoba siphathiswe lokhuyana kanti manje umdala uyake enze indlela abone ukuthi napha abantu abami sebelahlile manje na umthetho wabo naku sebehambe kanje akekho hambe kuyabaprofeti abazobafundisa bakwazi ukuthi babasize so ingakho kuyakuthola abantu bangasekho hamba yonginikelela ekuphakameni ingoba vele kwakade kuumprofeti wethu weqiniso owayethunyelwe kuthina ukuzosisiza so ukunikela kuyasiza kakhulu ingakho nabantu abakhishwe emabhokisini uyakwazi ukuyobanikelela eNazaretha nabantu ababe bekhumula idwaba uyakwazi ukwenza ngidlule ngiye kokunye ngoba ngithe ngizosinta inhlaka eziningi nasemanzini futhi abantu abahamba amanzi uyakwazi ekuthenini uthathe amatsha u7 uthandaze ngayizolo ukhulume nawo ubacelele nje intethelelo kwimvelo sikhuluma ngetsheke manje okuyini okuyithambo lethu elisisekelo sethu ngoba sonke sipaswa amatshe khulume nawo emsamo amatshe awu7
ufaste kodwa kuyalindwa ke ulinde uma usuvuka ekseni uyawathatha lamatsha u7 usuyahamba uyofika uyawabeka lapha emfuleni usuyakhuluma ucelela intethelelo abantu bakini abona bethwebula imvelo abahamba befakwe emabhoxini abenze yonke ubacelela kwi-nature ngoba baboshwe yini i-nature so sinawo bonke okhiye baba imvelo iyasiza sinabaprofete yonke into sinawo kodwa ukuthi asifundiswa lutho ngakho ngoba sabanjiswa lokho kwase-Europe okwakuthiwa ikono kwisiqalo kuyisiphetho kodwa kuyikono ozosibulala so zikhona nje indlela yilezo nezinye olwandle nakhona uyakasho umfowethu lana nabanye beke besho kunikelwa kanjani olwandle ziningi nje indlela ezikhona baba ezithinta imvelo uke wathinta ukuyothandaza intabeni enye yendlela futhi ngoba intaba la kuthini represent umdali ngokwase-Afrika exactly intaba ijule kakhulu intaba ngelanga soyichaza udaba lentaba sikhulume nje ngentaba ukuthi intaba yini la kuthini eAfrika ngoba isidalo ifana ukuthi umuzi ongcwele intaba yebo kuyahanjwa kiwe entabeni kuke kucelwele labantu abahamba bonile esizweni ngoba if singakwenzi lokho sibhizi ngalokho esanikezwe abelungu umlungu wengeyaza nginika into ezokuthumba uphinde usebenzise yona ibe ithuluzi lizoqaqa into yosiqaqa ukuthi sikhumbule abaprofeti bethu sikhumbule imvelo ukuthi yini silikhumbule ilanga okhokho bethu babebuka kakhulu ilanga njengomvili kuqala ingakho nenkanyezi inyanga ibibukwa ngoma nobaba bona basifundisa ukuthi kunobaba kuphela bamfihla umama kungani babelahla ibalance yomhlaba ngiyafisa ukuthi lidlule nje sithi ukukhuluma ngale kakhulu ngoba ijulile umuntu kukhona owesilisa ukhona owesifazane nasemoyeni futhi imoya ihlukene kabili baba kukhona umoya omele umoya wesilisa nowesifazane ngokwethu kwaseAfrika ilanga ilona lalimele umoya wesilisa umuntu wesifazane ubemelwe amanzi yingakho meyithwele ke iqale yonke into kuba amanzi kube khona amanzi ingane iqale emanzini okusho ukuthi amanzi la kuthina amele umuntu wesifazane yingakho kuyekhulunywe ngomama nomkhubulwane kuyekhulunywe ngenyanga ngoba khumbula ukuthi unozala wenyanga isibhakabhaka esesikhulume ngaso kakhulu sathi amanzi lawo so amanzi ayinto enkulu la eAfrika kuthina njengoba sengishilo ngathi uNkulunkulu we representwa imvelo kwakufike kuba amanzi bese sekuzoba yilanga kuba umoya ingakho kubalekile uye entabeni uyothandaza lapho ushawa umoya ingakho kubalekile ukuthi ukuxhumane nje nemvelo so konke lokho kwethu kuhamba nga2 uma nobaba bekufihlileke lokho abelungu ngoba bebenzela khona ukuthi singakhonix ngoba sibambelele kuloko kwabo sikulahle lokho kwethu sina sazo ukuthi nje hayi khona ubaba kuphela sinoma nobaba hayi mfokaduma siyakuzwa mfethu siyakuzwa and ngiyakuzwa uyashisa zonke lezi zinto mawuyikhuluma ngiyakubona ukuthi hayi kuvuka ngisho imoya okhomba ukuthi kukhona abantu abaphakamayo la kuwena cha mfowethu ngifuna sibuyele kuleya yemap awuthi kusinabela ke ngale ndaba yemap lokade ukhuluma ngayo ukuthi amazwe asentshonalanga ale kude but iAfrika ingapha so ithini indaba yale Egypt ngoba ngizwile ukuthi wayithinta wayishiya siyabonga baba siyabonga uma sikhuluma ngeEgypt lo mlando ubaleke kakhulu ukuthi siwazi ngoba omunye wemlando abasibambe ngawo angani uma abelungu becolonize beke benze lento ye region change qala phansi kahle izwe ngendlela yabo ukuze lizobuswa ngendlela yabo likhiphe abantu bomdaba abakhona njenge-America phela kwakade kuphila ama-Red Indians bathe mabefika behlasela then base kungena lama-Europeans akhona manje lawo kodwa bekade kuyizwe lama-Red Indians namhlanje sesazi ukuthi i-America izwe lalabelungu abakhona kodwa kwakuphela ama-Red Indians benza njalo-ke nalapha futhi kuleli izwe libizwa ngokuthiwa i-Egypt nakwa-Israel namhlanje kwangelona izwe elalihlangana nabelungu leliya kodwa leliyalizwe leliyana kwakade kuyizwe ngizoqala lapha kule ndawo esibizwa ngokuthiwa kwaIsrael manje ngoba umlando ubhekiswe phansi wonke kwakade kuphila abantu ababizwa ngokuthiwa amaSemite kuwabantu abafana labo njengabantu laba namhlanje laba ekuthiwa laba abaseTopia kakhulu thola ukuthi abantu bakoSomalia abantu labo abafana nathi kodwa inwele zabo zinamaKelts ama-Ethiopian yes kwakade kuphila abantu abanjalo angisho ukuthi iwona kodwa abantu ababenjalo abanye uthola ukuthi mhlambe bayakhanya uthola ukuthi abanye bantsundu kwakuyizwe labantu abanjalo bomdabu hayi abelungu
bese sekuzoba nalabantu asebekhonjwa ngoba ngisho ama-Arab bengaphili laphayana kwa-Israel. Ama-Arab aqhamuke eSouth Arabia. Kwi-map uma ubhekisisa kahle ngicabanga ukuthi bazoyibona iSouth Arabia ukuthi ikephi i-Arabia le yama-Arab. Abengaqhamuki nawo akulona izwe labo i-Egypt no-Israel. Kodwa sochaza kumlando ukuthi afike kanjani wona. So neGibhithe ke futhi iGibhithe ke bekade kuabantu abamnyama ke. Uma kuhlezi khulunywa ngoFaro la eBhayibhelini, uFaro akulona igama lomuntu kwakuyinkosi. Igama la elichaza ukuthi inkosi. uFaro. Yes, uFaro. Yes, kwakuyinkosi. Kwakade kwabusa amakhosi amnyama lapha eKemet ansundu. Kwahamba kuhlala abantu abansundu futhi. Yes, imlando yeyibonke iningi ifini nakuthina iyakikhonjwe kakhulu lapha. Yes, ngoba phela bengekho amabhoda. Umuntu bekwazi uyigibelela la ayiyele laphayana eEgypt eKemet bese seyabuya bekusetshenziswa kakhulu imkhumbi. So bengekho amabhoda ingakho nabantu abaningi uma uzwa kuthiwa bebebalekela kulamazwe angale muzwa unkosi uSoshangane wagcina efike eMozambique. So abanye abantu ke mabehamba ngizama ukuveza nje umqondo ukuthi iyona ndlela yokuya ngale yokuhamba abantu mabehamba. Yes, so bakhona abantu abasuka ngala eSouthern Africa then base beya ngalena kuleli izwe libizwa ngokuthiwa ise-Egypt. Njengoba sake sawusho umlando ukuthi yonke into yaqala ngale Southern Africa. Yes, la Egypt lekhonjwa laphayana yakhiwa abantu ababeqhamuka la eSouthern Africa ngaphansi komfulina River. Banyuka la civilization yayisikhanda yini yayisikhanda la civilization lana elapha eEgypt kwakubantu abamnyama lapho ababephila ade bephila lapho. So ngale nkathi amaRoma ezocolonizer entshontsha imlando yabantu abamnyama afika aqala lapha kwaIsrael ababulala bonke abantu ade bephila lapho yabathatha ayobenza igqili. Bangenela eEgypt bababulala abantu abamnyama babenza igqili. Umuzi umlando weBhayibheli awuhlezi kuthiwa kunabantu ababegqilaziwe uIsrael kwakuabantu abamnyama ba. Umlungu akamgqilazi omunye umlungu. Ibale lagqilazi emlandweni kwakuyibale entsundu. Ingakho iTestament elidala lingasashawa ndiva kuthiwa hayi incwadi endala sekuyincwadi entsha le kufanele ukuthi igxilwe kuyona because bayazi ukuthi kunomlando wakwantu lapha. Yebo baba ingoba phela bayazi vele lo mlando umesha abantu abamnyama basike sathi ukuveza eqaleni yakhumbula bayazi lolu siko impilo limesha abantu abansundu mangase abantu befocus kulona bazobona ukuthi ayingeke yini lana kumeshe abantu abansundu ingoba vele yonke lemlando ekhulunywa ngayo kwakuyimlando yabantu abansundu. iEgypt kwakade kuyizwe abantu abansundu kodwa kwafika abelungu bezocolonize bababulala babaleka abantu abansundu babalekela ngala koEthiopia nakwaIsrael futhi babaleka abantu bebalekela ngale balidlizwe baliwina kwayilapho kwajika kwaphatha amakhosi amhlophe eEgypt. Abantu abansundu benziwe igqila ngaphakathi bathunjwa. Hayo ukuthi abantu abansundu bakade bengekho eEgypt ngoba sekukhona abelungu kwakade kuyizwe labo kodwa bacolonizwa izizwe ezimhlophe. Then kwase bebuswa oFaro abamhlophe. So lento ukuthi kube khona oFaro abamhlophe iyenzeke lethi secolonizwa abantu abansundu la ngaphakathi eEgypt. Ya so benza njalo ke lesizwe lesi sayisithi masifika nje umlando woni bese siyawucima suntshontshe suqale phansi kabusha njengoba sengishilo ngathi nencwadi even iBhayibheli incwadi eziningi zisuselwa ezincwadini zaseEgypt ezazingakhonzwa futhi ezazichaza umlando oHeru khulunywa ngelanga khulunywa ngezinto eziningi ayintshontsha amaRoma ayokhanda izitori eziningi eseBhayibhelini zikhandwe izitori zaseEgypt ezihlanazelwe nakhona bathatha ngisho izitori engezona ezokukhonza. Yes, bahamba bayoyitwista lapha eEurope baphendukezela yonke into bantshontsha baze bantshontsha ngisho usiko impilo lwethu njengoba seshilo ukuthi usiko lapha kwiTorah iTestament abantu abamnyama laba balapha balintshontsha bahamba bawulifaka eBhayibhelini baxova bamix izinto umehluko ukuthi bona benza nje bebeliweaponizer bebeyintshontsha into bese beyayiweaponizer bayenza ukuthi yes bayiguqule ukuthi kulima bashintshe ngisho amagama ama-tribes maningi ama-tribes esiwaziyo thina ala eBhayibhelini alapha atwist amagama njengalabo ekuthiwa umbuso wakwaKhushi ama-Ethiopians lawo. Yes, bese sekuzobe ilabo ekuthiwa eBhayibhelini abakwa-Ephraim ama-Afrimo lawo bese sekuzobe ilabo abatholakala ngithi koGhana kuthiwa la eBhayibhelini kuthiwa abakaGiliyadi amagala awatholakala koGhana ama-tribes amaningi le eBhayibhelini bawasista nje kancane amagama kancane amagama ngoba noJuda ithina lapho. Yonke into lapha eBhayibhelini into yethu eyantshontshwa yathwistwa empeleni abelungu abanalutho bantshontsha into zethu bayiweaponize. Cha manje mfowethu uselapho nje
mawukhuluma ngezinto zase-Africa, you know, even music usuka la eAfrica. Umusic wethu ke njengoba ubona lento ekuthiwa iCongo drum, khona lento ekuthiwa iCongo drum, bese kuzoba khona isigubhu lesishawa amaziyoni, yabona? Izinto ekade zenzeke eAfrica because thina masidumisa noma mhlambe senza lento yokuconnecta nemvelo, yabona? Bekushawa lezi zinto zamagemfe, kushawa igubhu kwenziwa yonke into. Kodwa lezo zinto ishintshiwe namhlanje njengoba uchaza, zacolonize zabuya sezumusic. Sesine drum leli lishawayo. Yabo? Sesine iginci. But zonke lezi zinto zikhophwe kulezi zinto lezi ezazakhiwa, kukhona idolotolo, kukhona kuthiwa yini lento? Umakhweyana. Hayi kunjalo baba, bathathe yonke into yethu ngoba ngisho kulapha namhlanje sazi ukuthi amafilosofi, amaGreek, amaRome hayibo abantu bokuqala balapha kwakumuntu onsundu. Babeyiphupha imithi beyenze. Odokotela bokuqala yithina emhlabeni. Umlungu engakazi lutho ngokulapha. Yes. Kodwa wayithatha lento wayiphendukezela wenza sengathi uyena osewumelaphi usewudokotela kodwa wayikopela kuthina wathatha into zethu namanje basathatha imithi yethu bahambe bawuyifaka emabhodleleni babuye sebethi asithande yona siyeke lokho kwethu esikugxobayo kodwa kusayinto eyodwa kungcolile lo Hayi siyathokoza mne wethu sesiya ngasemaphethelweni nganza kwethu sibonga kakhulu sinomfoka Duma lapha before ngimdedele ngoba sesovala ngizomnikeza nje only 3 minutes akathi kusicacisela ngeke ngathinta le sound mfoka Duma ukuthi ibaluleke kangakanani lento yokuconnecta nemvelo ngesound yethu nawothi sound yabezizwe asikhuluma ngesound yethu sikhuluma ngazo lezi zinto imqangala imfijoli thiwa yini lento iflute lokwakhiwa ngoqalo zonke lezo zinto abanye bayibenze nalezi zinto zoma meditation abanye basebenzisa wona lawo ma sound ukuconnecta nemvelo mhlambe ikuphi nje umphako ongasinika wona before sivale mfowethu mayelana ne sound so akusibekele including ukukhanya nomsindo zonke lezi zinto mhlambe just only 5 minutes bese sivala mfethu sithole nethuba lokuvala. Ngiyabonga baba kakhulu wayithinta indaba mawukhuluma ngendaba ye sound ukhuluma ngokuthi eAfrica thina sasikade sishaya igubhu isigubhu komushaya siya vibrate kunento engeke ngisho njalo banganginaka abantu abaningi ukuthi umuzi nomuzi kubalekile ukuthi ube nesigubhu ukushaya isigubhu kuthina kukudumisa umdali yes uma sishaya isigubhu nokwenza lemisindo yethu le yemvelo ukufuthi izinto zethu zemvelo ukushaya igubhu ngoba ku representa isidalwa kuthina esibizwa ngokuthiwa ulizwi livela kakhulu la eBhayibhelini kuthiwa ulizwi kodwa bacashisile ngoba kunomlando ojulile bathi bona ulizwi leBhayibhelini okwakuyisound le vibration la kuthina ulizwi makuthiwa nje samba phezulu lo moya ke ubizwa ngemfihlakalo ngoba umoya ungakhulunywa lutho ngawo ubizwa ngokuthiwa uyimfihlakalo kodwa kubalekile ukuthi suveze ngoba suke singawugaguli kodwa siveza umlando yes awunali igama kodwa ubizwa ngokuthiwa imfihlakalo iwona moya oqala ke lo moya urepresentwa ivibration uphinde uzorepresentwa yini uzorepresentwa umlilo uphinde uzorepresentwa yini makuduma izulu ubani yingakho nali igama elithiwa ubani yabo ubani lo ngoba li representa lesi sidalwa sokuqala yes esibizwa ngokuthiwa ulizwi si representa i-vibration umlilo bengicacisa lokho umlilo ngoba abanye bazokubuza ukuthi ukwazi ngani lokho ngoba khulunywa ngale yamfihlo cha kanganje okhokho bethu kwakuyingcitha buchopho babebona ubani bese bebize bethi ubani okusho ukuthi kurepresentani umfihlakalo ngoba kanali igama sazilutho nga ubani kodwa sibona umlilo okusho ukuthi we representwa umlilo iwona moya oqala loyo ke iwona moya wakhanda isibhakabhaka njengoba ke ikhulunywe ngonomphethokazi isibhakabhaka leso wakhanda inyanga okusho ukuthi kahle kahle umsindo kuthina ufana nokuthi uNkulunkulu masikhuluma ngomsindo ukushaya isigubhu ukushaya umsindo esasishaya ingakho nokhokho bethu mabekhuza iphepha bebeshaya zona igubhu yonke into yethina siyenza ngesigubhu ngoba ukudumisa kwethu ubiza lesa sidalwa sokuqala okuyisona esenza kwaba khona isibhakabhaka okuyisona esenza kwaba khona yonke into le emhlabeni okumenzi wakho konke kodwa nakhona futhi ephathise bani ephathise isibhakabhaka ngoba fanele sikuveze lokuthi yonke into yaphathiswa isibhakabhaka yaphathiswa nenyanga njengoba ke ikhulunywe ngomama nomphethokazi yes uyena owaphatha yonke into kahle kahle lokho kwethu baba kufana njenge family structure ukubone ukuthi umhlaba or umuzi
awubizi indlu yakakhokho ngeke uzusho ukuthi indlu kakhokho indlu kamkhulu kuthiwa indlu kagogo bese sekuthiwa indlu kabani indlu kakhulu kodwa kukhulunywa ngendlu kabani kakhokho nomkhulu nomhlaba kunjalo ngokweqiniso thina iAfrika iMotherland ngoba yaphathiswa isibhakabhaka okumuntu wesifazane njengoba nakuthina ngokwethu isukaphi leyo nto isuka lapha emvelweni ukuthi thina indlu siyibiza ngomuntu wesifazane nomhlaba futhi iblueprint yawo wonke uphathiswa umuntu wesifazane so iAfrika iMotherland hayi ifatherland ngoba iyaphathiswa umuntu wesifazane yes lo moya ke umenzi wakho konke urepresentwa isound uphinde uzorepresentwa umlilo iwona owenza kwaba khona isibhakabhaka sithi unomphethokazi inyanga sithi usonzwabi onomkhubulwana amanzi lawo ulayino hodwa omama unomholi yes izidalwa ezaphathiswa iblueprint yomhlaba omama ugaye kwehle kuzokuyofika elangeni yebo nje ihamba kanjalo okwethu yes so bengifuna ukukhuluma kakhulu futhi nakuloku kwesigubhu ukuthi ke sibaleka ngana so isigubhu sixhumanisana nomkhathi umsindo wethu thina eAfrika ilokhu kwemvelo konke okwemvelo ukushaya igubhu xhumana nomkhathi ngoba kwethu kujulile akukona lokho abasinikeza kona eEurope buka yonke lento bayibulela okusho ukuthi nasakwazi ukuxhumana nezidalwa nomkhathi ngoba sashaya isigubhu hayi mfowethu elakhe lokuvala mfowethu sesiphuma nje cha elami lokuvala ngiyabonga kakhulu ukukhuluma nebesikukhuluma sikuveza siyafisa ukuthi abantu bakithi beyiqonde izinto zakithi ukuthi zihamba kanjani sibuyeleni kwimvelo njengoba okhokho bethu bebekade bebuka kakhulu imvelo njengomdali sibuyeleni imfundisweni zabaprofete bethu sibazi ukuthi iziphi imfundiso ade beyifundisa bawobani futhi makukhulunywa ngomprofeti uEnoch uba umprofeti uEnoch fasilazi iqiniso ngaye ngoba phela kwakumuntu omnyama wengena umlungu kwehle njalo kambe kuze kufike kobaba omkhulu umqali wendlela abaprofeti abade bethunyiwe ukuzoqoqanya isizwe yes ngelanga songena sikhulume ngezithunywa zihlukene kanjani ngoba kukhona izithunywa zezo ezeyigodi nginazo nemoya yakhona iminingi imoya eyakibe khona so asibuyeleni ezintweni zethu sixhumane nemvelo sixhumane nomdali ngendlela yakwantu lokho esinikeze kona kwase-Europe ukuze isoya phambili asikiyekeni or asizameni ukuthi singinciphisa ngoba kulula ukukiyeka vele besazi ukuthi ikonto kusifaka ezulwini kodwa imvelo yethu ifuna lokho kwethu kumkhathi awu siyabonga mfowethu mhlambe la uthola la khona einkundleni zokuxhumana ngiyatholakala lapha yana ku YouTube uvuka Africa TV ila khona sikhuluma khona imfihlo eziningi siveza khona imfihlo eziningi kwi channel yami nalapha yana ku TikTok futhi uvuka Africa TV nakhona futhi siyake siveze kodwa ke ku TikTok ke hayi siyake sibanjwe lapha siposta lokho okuncane bese siyoyiqedela indaba ngalena ku YouTube yes ngiyangithanda kakhulu ngathi bangalike besubscribe ukuze bezokwazi ukuthola ama video amade ngoba lapha yana suke senzela nje ku TikTok okuncane uvutho indaba lingale ku YouTube yes ngamanye amazwi nganza kwethu ngiyafisa ukuthi abantu abazoficwa yilo myalezo bawugcine lo myalezo enganza kwethu ukuze kwazi ukuthi bonke abantu abalandelayo bakwazi ukuthola so siyesihlaleke nananodumo lwelanga abantu abaningi baye bangibuzeke ko TikTok bangibuze ko YouTube udumo lwelanga nganza kwethu emhlabeni masiphila kunezinto ezibuye zisenza ukuthi singakwazi ukuhlangana udumo lwelanga usempumalanga uyasebenza inganza kwethu because njoba senza iPodcast ngale kwePodcast kunezinye izinto ezidinga impilo so uyasebenza empumalanga ingakho siyesenza ama video online nganza kwethu so uyothi mesebuyileke sela iKZN noma ivakashile kukhona into azoyenza bese sithola lelo thuba senza iPodcast nganza kwethu siyafisa ukuthi ke nisivakashele lapha epage lika TikTok mabhodla ke sifune sithole lapho ke nje bese chaza umfokaduma siya summarize nje siposta nje izinto ezimbalwa ngenxa yama restrictions bayazi ke abantu abaningi ukuthi ke uTikTok ugudi kakhulu ukuthi masikhuluma izinto ezinjengamaqiniso usheshe uyovala into eziningi sithola ku YouTube nganza kwethu la nizofica khona ama video ephelele ungahamba kuyosesha lapha nepage ka YouTube ufika uthi ufika useshe uthi I know my story ku TikTok uzofika uthi ake sifune sithole sine page ke esilivule ku Facebook nakhona ipage elithi ake sifune sithole
nakhona uzoyifica into enjenganalezi nama-video. Kodwa ke lapha ku-Facebook kakhulu sikhuluma kakhulu ngalento ukuthi lento ake sifune siyithole isiyinhlangano yakwantu registered. So mawuzosebenzisa leli gama sesingakubopha nokukubopha because sekuyinhlangano yakwantu ezintweni esisuke sikhuluma lapha. Leyo nhlangano ibuyisela abantu enhlabathini njengoba sihlale sikhuluma njalo ukuthi ukudla sikudlaya kukho good, amanzi siwaphuza awekho good. So lokho ke kusithathe kwasibeke ekutheni nganza kwethu asiqale phansi manje si-exercise lezi zinto njengoba echaza umfokaduma ukuthi asibuyeleni kwimvelo, asibuyeleni kulezi zinto ebezikade zenziwa okhokho bethu. So laka ake sifune sitholeke sidila nalezo zinto enganza kwethu ekutheni asiqhubekeni nalezi inhlelo enganza kwethu zokuthi sibuyele empandeni. Sifundisana lezo zinto ke lapha ake sifune sithole. Mawufika ke khona ke nganza kwethu kujoinwa ngemembership. Uthatha imembership nje, mawungena nje ku-WhatsApp uzosibingelela ufuna ukungena lapha na ake sifune sithole kungena ngemembership. So sicela nje ukuthi sibalule naloko because abantu abaningi bazi ukuthi makujoin ema-groupini uyojoin igroup. Yes ungangena egroupini but igroup yala ekhaya inama members are registered ane membership legit. Mawufisa ukuthi ube ingxenye yalolu hlelo laka ake sifune sithole sukhathela ukudla okune chemical, sukhathela ukuphuza amanzi ane chemical, usufuna wena ukubuyela empandeni. So indlela yokubuyela empandeni ke mfokaduma ngihleze ngisho ngithi ayikho enye ngaphandle ukuthi sibuyele emhlabeni siyolima. Ilento esiyenzayo ke ake sifune sithole siseyinhlelweni zokuthi siyotshala enganza kwethu. Isikhathi sokukhuluma siphelile, isikhathi sokuthi manje senze enganza kwethu ukuze sikwazi ukuthola ama result right. Sibhizi kakhulu la sifune sithole enganza kwethu sikwi process ebheke lapho. So angifuni ukwanda kakhulu. Mina ke ngumthokozisi Mbonambi mawusukuzwa sithi mabhodla sikhuluma ngokhokho sesedla ngobonda nomfokaduma sithi kini okumhlophe kodwa sophinde futhi sihlangane kolunye usuku camako. Siyobonga mama, unomphethokazi. Mama wenyanga nelanga, ngokusipha indodana obungumveli kuqala. Yebo siyabonga mama, siyabonga mama, siyabonga mama wenyanga nelanga. Ake sifune sisithole. Mabhodla TV. Mabhodla TV. I know my story. Mabhodla TV.